normal imisengesho ryose rigira imbaraga, ariko amasengesho agenda agira grade, agira inzego. Amasengesho yo hasi ni amasengesho y'umunyabyaha. Bibiliya iravuga ngo Imana ntiyumva amasengesho y'umunyabyaha, ariko igiye kumutabara yibuka amasengesho y'abandi bamusengera. Iyo umunyabyaha asaba iby'Imana ntibyumva, ariko ishiramo umwuka w'abandi bantu kumusengera, noneho Imana ikitaba amasengesho yabo ikamufasha. Niyo mpamvu abanyabyaha ngo ngiye nsenze ngo Imana iranyumvasha, si wowe yumva. Hari abandi ishiramo umwuka wo kugusengera, akaba ariyo yitaho. Ngo numbone nasinze ngo iyo nyihamagaye irumva, ndikumvura umunyabyaha uri umusinzi. Yumva uriya mugore urarurira ngo utagongwa, yumva uriya mugabo, yumva bari abana, yumva uriya pastor, yumva amasengesho y'abari. Amasengesho yacu ni yabeshejeho abanyabyaha. Bibiliya iravuga ngo Imana ntiyumva amasengesho y'abanyabyaha. Turi kumwe. Niyo mpamvu haba urwe amasengesho bita ngo n'ukwinginga. Amasengesho yo kwinginga ni nkuko wanyanyagiza imbuto hariya mu gitaka zikagenda, yiguye hariya higito. Donc iyo dusenga twinginga, agenda akora kuri bose n'abadafite abasengera, n'abadafite ba nyina basenga na base basenga. Amasengesho dusenga mu kirere agenda akabahitana nayo agakora. Donc n'udafite umusengera directement ngo uvuge ngo ndasengera, reka tuvuge ndasengera Jacques n'urugero. Jacques adafite nyina umusengera, se umusengera mwene wa musengera. Iyitorero dusenze ajya dusenga gusa mu ijoro ngo Mana arinda abantu, Mana afasha abantu, aragenda akamugwaho nawe. Nuko Imana ifasha abanyabyaha. Hakaba andi masengesho y'umukristo wese, ariko umunyentege ngarakijijwe, ariko ahora agwagira utuntu twinshi, utunyanga twinshi, ariko agasenga. Ayo masengesho nayo arumvikana, ariko abarimo ibirohwa byinshi, abarimo ibirohwa umwanda filfi, akenera guca muri entonnoir kugira ngo aya masengesho abe meza. Amasengesho y'abanyentege nke hari aho atagera kuko ararwanywa cyane, ariko kuko bakiriye Yesu aba bantu, umwuka wera akenshi arabasengera mu ntege nke zabo. Ariko Satani arabarega cyane, imbere y'Imana bararegwa cyane, ati kuki umuha ibi kandi akora ibi. Gatuma umwuka wera afata umwanya wo kubanihira iminiho itavugwa. Hakaba abandi nabo n'abakristo bashinze imizi mu Mana, bari mu ijambo, bakunda Imana, ariko ntibatinda mu masengesho. Bakunda ijambo, bakunda Imana, basenga ibisanzwe. Donc gusenga si umwuga wabo. Aba nabo basenze amasengesho yabo arazamuka agera ku Mana, ariko iyo badasubijwe ubwo bacika intege vuba, kuko bashaka ngo nibavuga ati kibe taka. Abo n'Imana ntipfa kubemerera vuba, iba ibigisha gutinda muri yo. ngo abategereza Uwiteka bagera igihe rero basubizwa mu imbaraga. Abacyana Imana ibigisha gutegereza kugira ngo byibuze abashe kugira isaha imwe mu masengesho. Isaha imwe niyo saha y'abanebwe b'abakristo. Umunebwe wundi ukandagiye mu Mana bye si umunyamanyanga, urya umunebwe isaha imwe niyimuranga. Niba rero udasenga isaha imwe, sinzi icyo tukwita, kuko isaha imwe ni y'abanebwe. Sinzi kiba munsi y'umunebwe nawe wakidefinisa. Umukristo normal, umukristo uri mu ijambo kandi usenga, agomba gusenga amasaha 2 n'iminota 40 ku munsi, kuko atanga igice cy'icumi cy'isaha. Umunsi ugira amasaha 28. Uyu muntu agomba gusenga amasaha 2 n'iminota 40. Uyu ni umukristo normal. Harumbaza bese umuntu yagira amasaha 2 yose gutyo, nushaka kugenda uyacamo, ariko bwira urangije amasaha 2 na 40. Iyo wabaye rero umukristo bye wabyumvishe, ufata 3 2 na 40 akaba icyacumi, inde minota isigaye 20 ikaba ituro ry'umunsi. Ngo amasaha 3 muri umutantike. Kubera iki? Mu mirimo yanyu mukora amasaha 8, kandi uburi imbere y'umusuperviseur urimo gutuka, ariko ukananirwa amasaha 3 imbere y'umusuperviseur ukubwira neza. Ayo masengesho rero iyo we yamenyereye, winjira mu rwego rundi. Iyo ushoboye amasaha 3 ugara mu rwego utagisenga amasaha 3, usenga buri mwanya. So kuvuga ngo uririrwa upfukamye mu kazi, imbere uburi musenga, ukora business uri musenga, uganira n'abantu, ugakora inama uri mu masengesho. Icyo gihe ushinduka igicaniro. Ntibisaba ngo abantu bakubone nk'umufarisayo uri muravuga, no. Icyo gihe warakoranye n'Imana isezerano. Iyo wakomeje muri ajya amasaha 3 ugera ahantu n'umuntu ashobora gutekereza kudasenga, ariko wowe buri segonde yose muri we buri mu masengesho. Niko Nehemiya yarameze. Nehemiya ngo aganira n'umwami ngo ari mu asenga. Niko Daniel yarameze.
Donc Daniel yakoraga imirimo yose ari mu masengesho. Niko Yesu yarameze, niko ba Paulo bari bameze. Ni nayo mpamvu Paulo yanditse ngo musenge ubudasiba. Ubwo n'urwego ruhambaye rwo gusenga bucece ariko buri mwanya. Ubwo rwego impamvu rukomeye, iyo ururimo ubasha gukontorora ibitekerezo byawe ntibijya hirya no hino, bijya aho ushaka ko bijya. Ariko abantu benshi ibitekerezo bibajyana aho bishaka. Ntiyafukamye arimo asenga akateke ati ya nkono nasize ku muriro we, kandi ubwo arimo arasenga. Nico gihe agira umwanya wo kwibuka ko hari bira atarishura. Ico gihe yarazi ngo aratekereza arimo arasenga, none Satani agahita ajyana ibitekerezo kutubire tutarishurwa kuri randeva afite medical check up, ugasanga agiye mu bitaro akibuka ko yarimo asenga. Donc kuko abantu bakontororwa n'ibitekerezo baba bakiri ku rwego umwuka waratarafu kontrola fully ibitekerezo byabo. Ariko iyo wageze kuri urwo rwego rw'amasaha 3 wayarenze, rero niwe uyobora ibitekerezo. En fait ukora icyo utekereza.